Ev salek zêdetir ser pêvajoya aştiyê re derbas bû rast e pêvajoya aştî û civaka demokratîk de rewşa tevgera azadiyê bangawaziyê rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan li hemberî vê bangaziyê hewcedayînê wên pêk hatî wek Agirbez, weke Kongre, weke şewitandina çeka û herî dayî 26 cotmeyê ev berçav e. Ne tenê em raya giştî jî vê rewşê dibîne, kesên ku bi vê pêvajiyê de piştgerî didin jî dibîne, raya navdewletî jî bi asta siyasî, bi asta çapemeniyê de dibîne, ew jî wê rewşê bi vî şeklî binav dikin. Ev pêvajo bi aktora pêk tê, bi aliya pêk tê. Aliyên wê dewleta Türk, hikûmeta dewleta Türk e, yani dewlet û hikûmet cuda cuda bi awayekî siyasî. Alîkê di rêberê gelê Kurd û tevgera azadiya Kurd e û li ev aktorên ku heyî de berpirsyariyê wan an jî bi cîhanîna vê pêvajiyê de çiqas wek hev jî bê alîkek gavên mastir û bi cesaret bi israr diavêje. Alîkek dî xwe jî diyalogê paş ve nakişîne li pêvajiyê de heye ama hewcedayînê vê pêvajiyê bi cih naîne. Çi ye ev hewcedayîn? Weka hevdîtina yekem de gotî bingeha siyasî û zagonî amadekirin. Bingeha siyasî çawa tê amadekirin bi zimanekî erênî, bi zimanekî aştîxwaz, bi zimanekî meseleya Kurd bi rastî binav bike, bi rastî binirxîne, li nav civakê de jî belav bike. Mixabil ev jî pêk nehatiye bi çapemenî, bi gotin, daxuyaniyên dawî em dikarin bêjin erênî bûn zêdetir ser Serokkomar Erdogan an hinek kesê peyvîrdarên AKP û dewletê. Bila ew têrê nekir, ew rastî ye. Alîkê dîtir jî bingeha hukukê jî bû ku bê avakirin. Komîsyona hata avakirin, em av komîsyon vesiyê me he. Guhdarkirinê dike, yê zagonekî çawe bîne, çerçeva wê çi ye, naveroka wê çi ye, tenê bi rojnameya, bi gotina, bi gotûgota em va tiştê dizanin. Rasterast em dikarin bêjin berpirsyariya vê pêvajiyê ji bo bingeha avakirina siyasî û hukukî de jî têr nekirinek heye. Li hemberî gavên ku mezin, dîrokî û berpirsyarî hatî avêtin de ne gav avêtinek rasterast heye, herkes jî vê dibîne ji bo ku ev were guhertin hem ji bo berdewamkirina pêvajiyê rast here ev gav têne avêtin ji bo ku dewlet bixwe jî hikûmet desthilatariya dewleta Tirkiyeyê jî erka xwe berpirsyariyê xwe bi vê pêvajiyê de bicihbîne hem em müzakere diyalogê dewam dikin hem jî li hemberî vê rastiyê were fêmkirin, were dîtin li ser vê dîtinê gav bi avêtin em tekoşîn dikin bi rêya siyaseta nerm, bi rêya diyalogê, bi rêya gelek cara jî bi çalakiyê hevdîtina. Yên em weka xwestin dest bigirin asa pêvajiyê de xetmandin çê dibe. Çima? Niha îradeyek heye. Ev îrade bi gotinên yekê cotmehê bi silavê dest pê kir, bi 22 cotmehê bi bangawaziya rêberê gelê Kurd û bi wê vegirêdayî mafê hîviyê berdewam kir û heta 26 cotmehê hatiye. Li hemberî vê rêberê gelê Kurd bangawazî bê bersiv nehişt. Heta li gorî bangawaziyê gavên hêş mastir avêt ji bo ku vê bangawaziyê jî mastir bike, ji bo pêvajiyê jî pêşiyayê veke. Ku ew weke wî gotî hewîtina yekem de got min ji bo Kurda berîkekî vekirî dît û min xwest ez wî derî vekim. Wisa binav kiribû. Em dikarin bêjin li ser vê nastîn an jî li ser vê gotina ku gava ku em mêze dikin pêwîstî û hewcebûn hene. Çi ye? Em pêvajiyê weke pêvajiya aştî û civaka demokratîk binav dike. Dewlet bi zimanekî neyînî binav dike. Ama rastiya wê de çi dibêje? Dibe em dixwazin Kurd û Türk bi hev re bijin. Em dixwazin huquqa biratiyê pêk bînin. İşte em dixwazin bi awayekî gel dijminatîna weke bi hev re bikaribin bijin. Yani hevdû dûrkesin yani ew ji holê ranebe. Eger ku bingeha û armanc ev be hewcedayînê wê jî diyar e. Yani zimanekî erênî hewcedayînê ku êgo Kurda diêşîne wê biratiyê ji holê rakirî çi ye? Kriminalizasyona Kurda ye. Qedexekirina zimanê Kurda ye. Girtinan siyaseta demokratîk e. An nenasîna hebûna Kurda ye. Ev hemû bi hev vegirê dayê. Ama dewleta Türk yani jî nîzîkatiya dewletê çi ye? Mesele bi ewlehiyê vegirê dide. Meseleya ewlehî dîne pêş û piştî pêşiya vê ewlehiyê dixwaze hinek tişt bixwe. Em jî dibêjin meseleya Kurd neş ewlehiyê dest pê kiriye. Nenaskirina hukukê dest pê kiriye, avakirina komarê de ewlehî
آنجی لهمبری و سری هلدام پیشره درکتنه و لهمبری و دوی کو ام تشتنی یکم و تشتن دویم جب وقتین و روشه داشی برز اوجلان دیس افتش و روشهش بکو و هجته و گوتنا دولت ترک والا در بخه دیس هزا خدا خویا کرن گو افسه سال از و آسته دمه یعنی من دمکی دریجی از بکو و آسته دورم و داخواز اما برچاوه چهار سری سیاست دموکراتیک و دولت جد بیجین ورن سیاست بکن اما حوجه داینه کو هاتنی و سیاست دموکراتیک چیه بجه ناینه وکه بندواری وکه داخواز کو دولت ارککی مزنه و ام جوی تشتکی داخواز بکی زیاده تر اراده یک دوالی هیا و اف اراده دوالی اگر وکه گوتنا خوبه دفکر یارج وکه گوتنه به اف خواستن جنهاج دولتا ترکیه بندواری اوه تو الپیواژوی د جه دگری حوجه داینه پیواژوی چنه ایرو تو کردکی بپرسی بیجه تو ترکیه کی بپرسی بیجه تو پارازره کی بپرسی بیجه تو مافه مروان بپرسی بیجه یعنی هر کس ایدی لباکور کردستان و ترکیه هر کس دزانه تاخوازا حوجه داینه و چته چنه جبروی نبجانی ناوی زیاده تر تنی قاشگیری کو سر زیاده کردن چی حوجه داینه و پیواژه بنگه ها کو سالا کی نه هاتی آبتن بنگه ها زاگونی دویوار آوا کردن کو بکاره به پیش بکوه اگر گونه و آبتن هر تم بجه خدا ماین پیش دکوه و افجه ماین وک استانگی تی خویا کردن جبو کو افجه هول رابه برای برای گله کرد گاوه کی دی جدا داویش جبو کو پیواژو بردوام بکه با آوایی کی زلالی اف اراده کی مزن راسته هزه کی مزن راسته اما ایدی حوجه داینه و هزی جبو کو جه خو مگره مجبوره کو چرچوه کی زاگونی چه ببه یعنی تشتا کو نه هری پیواژو حوجه اوه یا دو یمین و اکتوره و پیواژو ربری گلی کرد به روشیه ده به پیواژوی ده به بانگوازی مزن به گاوین مزن ده و روشه کی سینوردار ده اف درخستی هوله ایدی پیواژو پیش بکوه و آسته دهجی نممکنه ایدی تجریتو دلگرتنای ورا قبول کرد و آزادیه به مجارا سرکه و به کمیسیونه ما فهیویه به مجلس به کمیسیون عدالت پیشنهاد من وکیل هنه لویبه آن به پیواژی و گریدای به آنج صدام ابدادی هم افهم روان به چه به بلا به آزادی اره بری گلی کرد حوجه داینا و پیواژی سد یکم بوی و گریدای گاواوتن زاگونی یعنی بوی باندوره کی گلی کی مازم بکه یکمین دلگرتنا اره بری گلی کرد کو 27 سال دلگرتناوی بخواه به نچاره سرکرنه و صد گریدایه اگر کو اراده یک چاره سر کردن مسئله کرد هبه دوی یکمین باندورا خواستر و روشه بخوا بکه یا دویم تو به مسئله به چاوه بکاری به دلگر بگیری دست ایرو تو بگله کی را لبوری تو مخاطبی بی گلی کیه و کی خبر بر کی بخوا سر قبول کرده تو نچاری بی مخاطب بگیری ایرو گله کرد سر ربرتیا آپو ربرتیا برز اوجالان سكنا خدايا خويا كرن نحوجة إثباتية نحوجة دوباره كرنه توجي جبر بدي شي بر لنجوي تقرأ ده الويد أخوازك تبانغازي ويدكي تب دانستان ده ويرا دكي تديالوجي بويرا هم بهزاوي تدزاني هم جي رولو ميسيوناوي تدزاني أجر كنت رولو ميسيوني بزاني وتوي رولو ميسيوني سينوردار بكي تو تجريتش هول رانكي آن نواسالة كده بيج جار مالبات شوية تجار واسيت شوية هشجار هيات شوية خلاص ناف حوقس هفديتنين هندك ديجي اگر افقس پیشکتنین مازن چیه ببد بفکره کافاکو آزاد به تکیلی هر کسی را دانه بکاره به وکمه رپورتاج بده چپمانی را دانستاندنه بکه پارتیین سیاسی را دانستاندنه بکه گلی کد رواری باهف حسرت آواجه هولی را ببه و چاو باندوره کی بهیوی باندوره کی مزن باندوره کی پیشکتنا پیواجی و بکه جبرکو دولت وب تجریت ده دو تشته هدف تگیره یک او چرچوه algıya کل سر ربره گلی کرد چکری نخواهد خراب به لهمبری جواک و سیاستا ترکیه ده جبو کل سر وی خواه ده جیان کرن هی نخواه به او دیده که یا دویم نخواهد پیوانجو به کنترولاوی ده در بکوه جبر کو اوجی دزانه
ڕێبەرێ gelێک کرد گوتنێوی پێشنیارێوی نە مەسەلە ئیرۆ 10 ساڵی 20 ساڵی حساب دکە لە گوری وێ پێشنیار دکە و لە هەر تشتێ بچووک حتا تشتێ مەزن لەوێ تشتێ بەرچاو دەگرن هێزاوی بدیتناوی دخوازن سینوردار بکن داکو بکارن کۆنترۆل بکن ئەو بە پێواژی فکرێدایە ئەگەر تو بکاربی محتەبێ سەرەکە کۆنترۆل بکی civak bixwe çawe bawer bike ku te pêvajiyê de pêşev ji ber wê îro aslında azadiya rêberê gelê Kurd pêşî vekirina pêvajiyê bixwe ye ji bo me û rastî û heqîqet jî ev e mînakên dinyayê de jî ev e tu bi rewşekî girtîgehê de û girtîgehê de û têkiliyek sînûrdar tu nekarî bêjî ev pêvaj û rasterast rolê mîsyonê xwe dilêzî dîsa vê rewşê de jî vê nehîniyê de jî tişta ku derdikevî bi bangawaziyê wî bi gotinên wî bi pêşniyariyê wî aslında hêza wî qudreta wî dide xuya kirin ev jî bû me gelek rast e ama ji bo me bê azadî bûyîna wî jî pêvajî û hebet tune jî esareta wî bê azadî bûyîna êdî nayê qebûl kirin gelekî hevdûre girêdayîne ji ber ku ev pêvajî û tenê pêvajiyekî dewlet hikûmet Partiya Karkerê Kurdistan rêberê gelê Kurd tevger û bi nava xwe de lev werin û guhertinekê çê bikin tenê li ser diyalog û müzakere û danûstandinê tenê em teng meyzînin aslında mikevin xetereyeke mikevin tehlûkeya nêzîkatiya dewletê bixwe rêberê gelê Kurd navê vê pêvajiyê çawe bi nav kir got aşitî erê bi dewletê re ama civakekî demokratîk eger ku civakekî demokratîk tune be yan dewlet aşitiyê bike ama nehêle civak demokratîk bibe wê gavê wê mehna aşitiyê heta ku derê here tu bêjî civakekî demokratîk an jî civakekî azad pêk were nemimkün e bi qetlê emên jina bi koletiya jinê bi kuştina jinê bi neyîniya jinê tu bikarî civakekî demokratîk ava bikî ku ev nêrîn ev gotin ev nêzîkatiya rêberê gelê Kurd bi salan ne têzanîn yani jin azad nabe civak azad nabe ev nirxandinê wî herî dawî jî gotibû got min îro jî du sê cara behs kir kesekî nekaribe jinekê re biaxive danûstandinê bike û kes nikare ji xwe re bêje ez sosyalîst im an jî ez bi kesayetî me yan ji bo jina roja yekem heta niha her hevdîtinê de taybetmendî silav peyamên taybet li ser giringiya pêvajiyê û eger gelek azad bibe wê çawa azad mesela bê ji vê jî xwe bipirsin erê em lev hatin aşitî çê û pekî hûnê çawe bijî jinekî Kurd wê çawe bijî gelê Kurd wê çawe bijî tenê mesela ziman meselê çand û huner tune ye azad jiyandin azad jiyandin nava jiyanê de tu bikarî bê heqîqetê bibînî ji ber wê azadiya jinê hem gelekî giringî rast de hem jî pêvajiyê ve û civak û dewlet lev were ama civakekî demokratîk civakekî jinek azad nebe levhatina dewletê jî wate nagire dewlet de jî demokratîk nebe civaka demokratîk jî wate nagire her du aliya jî xepatê xwe